beautétv.com, un site différent. Car quand on mesana koye bisabino que Beauté TV est un site différent. Donc ndeki epa iwa pindeko Rossi andako fanda nandako ya ba Rossi. To solo ina mama na bango Rossi akufa ki le 25 février 2018. To solo ina mama na bango na munoko ya mboka munoko ya chuluba pona ko démentir makambo bandeko mingi ba olo ba que non Rossi aza kuluna akendeki marche pacifique pona ko sala désordre. To découvrir. Mama weto. Weto. Mama ni twambile ko mushinduka imuju mumva avu mwanga muhete lufulumu lwa lufu lwa Rossi chingani chiju muchivu mumvo munda mwebama chivu muita batu bani Rossi mufa anyo chumwa kufa panju no kujajika bwani lumanu lulele Rossi mufa mvumu na bwani pantu pa Rossi kufa meme mvuwa kufa meme Rossi kushala Balu Rossi vuni charge wa bakuni bende uvuvu mansonga lumo wa menja bunyi umanye kuke bulula mushindi yonsu bwa bakuni bende bwa fami wende anju muna muntu fatuka nutuvonende jilol baje nende bayikile nende uya ulala mujinde tumva mulumu bwani bamwasa masashi bwa chini kujinganya mwanza chini tujibajela nkonku nifite bwa kumanya bwa ni lufu kajeka kona bwa lufu yenka yenda uvano tambile bwa ni mubiju wanyewe waleta moyo wanyiki wanzambi uvano ngambeni mama uwe mune manya mumarshi chenyi nanyo kweza avantiru to njinya wabwalu bwa jitongu tujutu tenze bien so bwalu bwa jitongo bwalu tunuju batukelishi bantukole shene jikenga kata kusubwa ni twetu tushia kajibana betu anumujikenge jito kibwalu kwa tuju twenze bien so twenze chena nyende bwa kwenza nani aventure twenze anu bwa jitongo na shime mufaleni ni malabu kimbwalu to tutufanu bwalu bwa jitongo mama chena ngenze malu achana na to kwekajunyi lala to kanjimpa tukanya bwa kwenza malwanyi kuya mu marché kala nuwe usambila nzambi lomba nzambi bwane nzambi andama ikala nunayo kadiro Rossi we banya mfumo intérêt wa jutunga uvu kwambele ni mama kwa junyinga lala to jiba jaku bwa mushindu wakala ku ajunyinga lala Rossi ka kuyenyi ni jitala mwa buju yetu ikalulombela Rossi nzambi Rossi mushia bana banga Rossi mushemu kajini bana babidi wakumpalo jini 14 ni mwibiji ujilelewe mukumbaje 3 mois. Pinje Rossi aju lufu lwa Rossi ujuambila ko kuba bana betu chingani bana betu bajibaye mu marche ujubambile chingani. Bwa bana betu bajibaye mu marche njimbambile bwani. Chenu manya to bwa mujitunga jetu mujuba una marche bwa lububi. Marche pajibantu be mu marche sabajiba réclamer chintu kampanda anyi bwa lukampanda. Tujiba somo ni twenze bwa lukampanda paji gouvernement kayubuje to bantu bajua patuka munjila bakebachi jibu na kujinga bwani gouvernement uzuru le jisu bwani bwachini bantu amba patuka munjila bajini jishinga ni mai yanyi bajini zalani bajini jishinga ni chingani bwani akeba mwaku kufila chijina bantu jishinga kadi muntu yitetu gouvernement wetu kene musu bwani bantu bakula to musu anu tetu musu tekala nbala la tulu kaji kamanyi bwani bantu musu bajana mushindu moto kujipuba mwa bajibatalama baso bwani jitunge jiye kumpala muna tuka na shemu kujitunga jikwa bujabende ujumvalo ujinga kongole bajiba kumunana mutu chanana mwana kajiba kwanta ni valeur to pourtant tu bantu ba valeur dijilu selo abunyu bwa kumuna ba dirige ba mushindo eu mujitunga bujine ne jetu ja Kongo bijilu selo abunyu mama luselo abunyu pinje umuntu ye ukebabo anyalo kuno assiste ko kumu majulu nujumu aveni kai nujumu komina kai ba mushundu muntu kulo kuno retrouver facilement tujumu komina wa makala mon route université moi aveni kimpese numéro 17C pinje o programme majulu jibish programme wa majulu to ne pinje ko temba jukuteka programme to balu chitalu chi traîner à numo morgue mishingi jende ni banda kujituku ni jituku bwa ku ambome
corps seulement bijanu bayele lu complication mala ba complication quand manye ni boachini to kaji mbaya kabijilelu ba petangana ni bena monisco ni bena droit de l'homme ni bena famille ni ma avocat baba manye boachingani bintu bya mushinde bijuma kwikala byenzeka kujumwa ne mutekete buru si mwana mufa ba kosa bijumu byende ba mushipa kujibantu ba moyi mubi. Si tu joues un peu de Rossi qui m'a fait un peu Rossi m'a été balle perdue et puis Rossi voit un désordre qui va le cas. Maman, mon tout joue en bas ni Rossi vous montre désordre, ani m'a fait une balle perdue. Amba ni muntu akimunanga Rossi to. Eme cheni byabunyi bakwambata. Rossi muleji bo mwa veni manzengele mu commune wangaba. Mukola mwa veni manzengele. Noni bafwe ka muni kamera ke na kutoni mwa veni manzengele kwinshi konso kwa partir wa veni wa université to ni ku direction jangalema ebe janu bantu konso bya muna Rossi muleji boni mukola bana ba mamu ba donc bantu bonso ba janu ba regretter ba janu ba jele lufulo Rossi baloka tubaje kumuna Rossi mulwanga nani muntu to Rossi katuenda mvwa yuto kulwanga nani bantu chana na jamais bantu bako baba tuambele ni chitalo cha Rossi bakabamana kuchiba eske nenu anu yo morga onu yibamnu no mona chitalo cha Rossi. Bon lundi bena famille bavobaye bavamuna chitalo kabla lundi tubijuma kukala mardi bavobaye bamuna chitalo cha Rossi ba kutwabele bwani bavamuna chitalo cha Rossi chijana mu morgue ujimorgue chena mumanya bwani chintuka ipinje chijuba kwambila ba autorité beto baji bana bo baya bwanyi ba revendiquer ma droit yabo bo balo bwanyi ba shebe chintuka chijuba kubambila bwa latu jibamona mwabe bantu bonso baji ni binsonje kumesu na cheme machena nyita batonyo Rossi mufwa Rossi c'est un assistant à l'inikin atutu volu fulu a Rossi nongwe à lipen plutôt atutu volu fulu a Rossi luenza bantu bonso mwaji Rossi mufwa yenga yenda kujumufwa mu marsha anu yenga yenda kujumufwa mu ville province wa Kinshasa balu tumona matu kwa tu marche wo tumona bantu batu bafa babuni mais cette fois-ci Rossi kujumufwa kaliko no mona kuheba chintu achi étrange to mama balu fula Rossi kujima lo abuni kujibantu babwelela mu lufelo mu marsha mu kamuvona sheni Rossi mva mu 10 masasha mu njileto bavumo église mu paroisse kuji image bantu bajini image toni bavu benza mess Rossi wimba bajamaja kavumanya na shibwa ni lufulu jukuto tama ni kuvumuntu ndanu londa Rossi matukonso bena lukuna benda balonda nu Rossi bimana wakumwenza no bibi Rossi kene mwenza bwalu bubi to kene mushipa muntu kene mwiba chintu cha muntu to Rossi uvuni bitu wenda uvuni chivuwe ndu ukeba Rossi bashipa muntu baji muntu ni bwalu bonde buji wendu ukeba bubona shani ba mushipa monjila tubo kama ni we uvuenza marche monjila wenza désordre monjila kadi Rossi kavo monjila to. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Eza vraiment pas si mingi ko perdre ndeko na biso munene lokola ROSSY TSHIMANGA. ROSSY TSHIMANGA azalaki assistant na IPEN, azalaki assistant na révérend Kim. Non seulement ça ROSSY TSHIMANGA azalaki bongo sportif, a memé la biso 2 médailles d'or na mboka. Asa la fierté ya mboka ROSSY TSHIMANGA repose en paix. Beauté, espérons hommage, paix à ton âme ROSSY TSHIMANGA.